I to oštra lopta, Walker reagira, tu je Perišić, Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo do strana! Na vrata raja Super Mario nas dovodi! Rekao sam da su se uspavali Englezi, da su stali! Polomili su sve tamo pred sobom. Platit će opremu, nema veze, drage kolege fotografi. 109. minuta, Mario Mandžukić! Pivarićeva lopta, Walkerova nespretna reakcija i onda Perišić izvanredno reagira glavom, a Mandžukić još jednom iza leđa Stounesa i zabija za 2-1.